turaje kugira ngo turebere hamwe amakuru agezweho, amakuru akomeje kugenda avugwa, amakuru yibanda ku bikomeje kuvugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Muri aya makuru haza kunyura nkubwire ko ingabo z'abarundi zikomeze kwiyongera hano muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane muri Bigobogo, aho ingabo z'abarundi zongeye kugaragara zifite ibikoresho bya gisirikare, ibikomeje kwerekana neza ko hari izindi ngabo nyinshi z'abarundi zikomeje kugenda ziyongera, mu gihe habarurwaga byibuze ingabo zikaba mu bihumbi 10 zaba zicyorezwa ku butaka bwa Kongo. Nyuma y'ara makuru yakomeje kugenda ashyirwa habona avuga yuko zimwe zaba zaratashye cyangwa se zaracyuwe. Amakuru yihuta rero akomeje kugenda atugeraho, akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza ko izi ngabo z'abarundi zikomeje kwiyemeza kugerageza kwigarurira ibice bimwe na bimwe bitandukanye, ndetse no kwagura ibirindiro mu rwego rwo kugira ngo babashe gukomeza guhangana n'uyu mutwe wa M23 nk'uko amakuru atugera bivuga. Aya makuru kandi akomeza gushimangira ko izi ngabo z'abarundi zikomeje no guhabwa ibikoresho bya gisirikare, ibikoresho nabyo bigomba kwifashishwa muri operation nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Hongeye kuvugwa kandi izindi ngabo nyinshi z'abarundi zongeye koherezwa ku mipaka igiye itandukanye, yiganjemwo imipaka ihuza Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo izi ngabo zinafite ibikoresho bya gisirikare, ibyongeye gutera impungenge ndetse n'ubwoba, cyane cyane n'uruhagarara ku banyagihugu biganjemwo abatuye ndetse n'abegereye icyo gice nk'uko bigaragara. Ndagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu isi, mu karere k'ibiyaga bigari, mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'ahandi henshi. Ndabashuje mwese kandi mbifurije kugira ibihe byiza, mbifurije kumererwa neza cyane. Reka turebere hamwe amakuru akomeje kuvugwa, amakuru akomeje kugenda agaragara, amakuru yibanda ku bikomeje kuvugwa hirya no hino mu isi. Kanda subscribe rero niba ari ubwa mbere ugeze hano, kugira ngo ubu wa mbere muzajye badukurikira, maze utange igitekerezo kandi like. Amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Murabizi ko twibanda ku makuru aremereye cyane kandi amakuru agezweho, abavugwa ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi. Munyemerere rero turebere hamwe ndetse tunitse kuri ibi bikomeje kugenda bivugwa. Ingabo z'abarundi zikomeje kugaragara mu bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru atugera bivuga, ziganjemwo ibice byano muri Kivu y'Amajyepfo. Izi ngabo z'abarundi kandi zongeye kugaragara zinafite ibikoresho bya gisirikare, bimwe mu bikoresho bigezweho birimo intwaro ziremereye cyane, aho bigaragara cyangwa se bikaboneka yuko urugamba rushobora kongera kuba urugamba nk'uko amakuru atugera bivuga. Izi ngabo z'abarundi ariko kandi zikomeje kugaragara muri ibi bice mu gihe intambara ikomeje kugenda itutumba, ndetse n'umwuka w'intambara mu gihe ukomeje kugenda uyongera. Ibi kandi bikomeje gushimangirwa namwe mu basesenguzi ndetse na societe civile ivuga yuko izi ngabo zaje kugaragara muri ibi bice nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Mu gihe mu minsi ishize rero habarurwaga ingabo z'abarundi zigera mu bihumbi 10 bagenekereje, bivuga yuko arizo zaba zisigaye ku butaka bwa Kongo. Dukomeje kubona ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye bigenda bigaragaramwo ingabo z'abarundi, ibikomeje gushimangira rero ko izi ngabo z'abarundi zishobora kuba zariyongereye cyangwa se zikaba zikomeje kugenda zizanwa mu bihanga rikomeye cyane. Amakuru yizewe aturuka mu gace ka Bigobogo kari muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ingabo z'u Burundi zongeye koherezwa muri ako gace mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere 2026. Ibibaye kandi nyuma y'uko mu ntangiriro z'iki cyumweru hari hamaze rero kugera andi matsinda y'abasirikare babarirwa mu magana. Ibi kandi bikomeje gushimangira uburyo izi ngabo z'abarundi zishaka komeza guhangana n'umutwe wa M23, ndetse gahunda ngo ni ugutsinda ndetse no kwigiza inyuma byanze bikunze. Ndetse izi ngabo z'abarundi zongeye kugaragara no muri ziri mu magana, bivugwa yuko zari zinafite ibikoresho bya gisirikare. Nk'uko rero aya makuru abivuga, aba basirikare bageze mu Bigobogo baturutse mu mujyi wa Baraka, mu gihe abandi baturuka ahitwa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Uko kandi kuhagera kwabaye mu masaha ya mu gitondo cya kare cyane bizinduye. Nubwo benshi bakomeje gushimangira ndetse no kwizera ko abasirikare benshi b'abarundi baba baratashye, mu gihe byaharuwe ko by'umwihariko muri raporo yarungurutswemo ya Minisitiri w'Umutekano imbere mu gihugu cya Kongo, byavugaga yuko abarenga 29,000 b'abarundi bari barorejwe ku butaka bwa Kongo, ariko ubu ngubu hakaba hasigayemo nk'ibihumbi 10. Amakuru yizewe atugera avuga yuko hari izindi ngabo zikomeje kugenda zambutswa, zikomeje kugenda zizanwa. Umwe rero mu batangabuhamya yagize ati ahagana saa moya za mu gitondo
cyo kuri wa gatandatu abasirikare benshi mu Burundi bageze Bibogobogo abajiro babarirwa mu basaga 200 aba baza biyongera ku bandi. Amakuru akomeza anasobanura ko kandi aba basirikare bagaragazaga ibimenyetso by'uko rero bashobora kuba baje kumara igihe kirekire cyane muri ako gace, kuko bari bitwaje ibikoresho byinshi birimo amasafuriya, imifuka irimo ibintu biremereye cyane, intwaro ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Umwe rero mu batanze amakuru yashimangiye yuko gahunda ari uguhangana na M23 ndetse no kurwana na twirwaneho mpaka bakabisubiza inyuma bakabyambura n'intwaro mu rwego rwo kugira ngo Burundi bubashe kuba bwakongera gutekana mu buryo busobanutse. Uku kandi koherezwa kw'ingabo kubaye rero mu gihe umutwe wa twirwaneho waroherutse gusorera itangazo ryo ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere 2026 ushinze ingabo z'u Burundi kohereza abasirikare mu duce twa Bigobogo ndetse na Point Zero. Uwo mutwe kandi wanagaragaje ko izo ngabo zishobora rero z'umwari gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga, cyane cyane binyuze mu kubabuza amahoro ndetse n'ubwisanzure mu bikorwa byabo bya buri munsi birimo ubucuruzi bwo mu masoko ndetse n'ibindi. Kugeza ubu ariko kandi igisirikare cy'u Burundi ntikiragira icyo gitangaza kuri aya makuru, mu gihe rero hagitegerejwe ibisobanuro byeruye biva rero ku ruhande rwa leta birebana n'iyi myitwarire y'ingabo z'amahanga muri aka gace kamaze igihe rero karahazahajwe n'intambara. Izi ngabo z'Abarundi kandi zikomeje gusisakara ku butaka bwa Kongo, mu gihe hari amakuru avuga yuko leta ya Kongo yabaherutse kugirana amasezerano aremereye cyane na leta ya Tanzania mu bikorwa bigendanye by'umwihariko n'ubufatanye mu by'umutekano cyangwa se ubufatanye mu bya gisirikare. Ibishobora gutuma rero ibihumbi bigera muri 12 by'ingabo za Tanzania, zimwe mu ngabo zizwiho rero by'umwihariko gucunga umutekano ndetse by'umwihariko no guhangana n'umwanzi, dore ko banafite ibikoresho byiganjemo ibigezweho birimo nk'intwaro zo mu bwoko bwa BM21 zimwe zifashishijwe mu kurasa ku mutwe wa M23 ubw'ingabo za Tanzania zari ziri ku butaka bwa Kongo. Izi ngabo rero zishobora kuza kugaragara ku butaka bwa Kongo mu gihe kidatinze, mu gihe kandi binazwiho mu masezerano bagiranye yuko izi ngabo zigomba kuzajya zinagira uruhare mu gutoza iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru tugera bivuga. Ibi ngibi ariko kandi bikomeje kuba mu gihe nanone Bwana Tshisekedi ashobora kuzana n'izindi ngabo z'ibindi bihugu bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeje kugenda tugeraho abivuga. Ibi rero kandi bikaba bikomeje kugira by'umwihariko uruhare ruremereye cyane by'umwihariko mu bibazo bigendanye n'umutekano. Hanyuma kandi ingabo z'Abarundi zikomeje kongererwa ibikoresho bya gisirikare, imbunda za burende ndetse n'ibifaro cyangwa se ibitanksi ndetse na drone zimwe na zimwe zikunje gucunga ikirere gizicunga umutekano, nivyo bikomeje kugaragara ku mipaka ihuza Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'iko rero umutekano ukomeje kugenda by'umwihariko bavuga yuko ushobora kuza kumera nabi cyane, nyuma y'amakuru akomeje kugenda atangazwa cyangwa se akomeje kugenda avugwa. Amakuru yihuta aravuga yuko ingabo z'Abarundi zikomeje kongerezwa ibikoresho mu buryo budasanzwe, mu gihe kugeza magingo ayangaya umwuka mubi ukomeje kugenda ugaragara hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Kuva umutwe wa M23 wakwigarurira igisagara cya Uvira, byaje kongera igitutu gikomeye cyane ndetse biza no gutuma kugeza magingo ayangaya Uburundi bwongera gufata izindi ngamba zikomeye cyane zirimo gucunga umupaka, kuzana special force ishobora gucunga umutekano. Ahangaha kandi hasanzwe hari n'ibihumbi bya polisi, ariko kandi aba basirikare bakaba bakomeje gusabwa gucungira bugufi, mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherutse gutangaza neza ko abafite umuturanyo mubi utabifuriza icyiza ndetse witeguye kubarasaho. Ariko kandi kigiye Evariste Ndayishimiye yavuze amagambo akomeye cyane, maze avuga yuko uzahirahira by'umwihariko akaba yatangiza intambara azamenya uburyo ayitangije ariko atazigera amenya uburyo izaba irangiye. Guhera ku itariki 7 mu Ukuboza by'umwihariko ku mwaka ushize, by'umwihariko kohereza ku bwinshi kw'ingabo z'u Burundi, by'umwihariko koherezwa ku bwinshi kw'ingabo z'u Burundi ndetse by'umwihariko n'ibikoresho bya gisirikare biremereye cyane by'umwihariko ku mipaka ya Kibira ndetse no hafi y'uruzi rwa Ruhwa, byateye impungenge zikomeye cyane abaturage bo mu bice byegereye umupaka bagirwa rero ingaruka n'ihohoterwa rishingiye ku ntwaro
intwaro ndetse n'ingamba zibabuze rero kugenda uko babyifuza nk'uko amakuru atugera bivuga. Umwe mu basirikare b'Abarundi utashimye yuko imyidondoro itangazwa ku mva z'umutekano yagize ati abayobozi bacu badusabye kurikanura ndetse badusabye kuba maso ku munsi buri munsi ndetse haba mu ijoro ndetse no ku manywa, aho bavuga yuko bafite amakuru y'ubutasi avuga yuko uruhande rwa leta y'u Rwanda rwari rwifuza gutera Burundi. Nyamara byemezwe ko mu minsi ishize aribwo impande zombi mu bigendanye n'umutekano ndetse n'ubutasi mu bya gisirikare zahuye, maze u Rwanda rumara impungenge igihugu cy'u Burundi rukibwira yuko nta gahunda yo kubatera bafite. FDNB ni igisirikare cy'u Burundi by'umwihariko cyongereye umubare w'abasirikare ku mupaka uhana imbibi n'u Rwanda nyuma yo gutsindwa na M23 ubwo rero impande zombi zari zihanganiye mu mirwano yabereye mu kibaya cya Rusizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo nk'uko bitangazwa. Muri aka gace kandi abasirikare b'u Burundi bari bafatanyije urugamba n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko imitwe twaje intwaro y'Abazalendo ishyigikiwe na leta ya Kinshasa ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bagiye batandukanye barimo n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994 bahungiye mu gihugu cya Kongo. Ibitangazamakuru bikomeye cyane ndetse no ku mbwansoko yacu mu Burundi bavuga ko kohereza ku bwinshi ingabo hafi y'imipaka y'u Rwanda biri mu gice by'umwihariko cy'ingamba nini cyane z'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi riyoboye Burundi kuva muri 2005 aho rero by'umwihariko bamaze igihe kinini cyane ku butegetsi. Kuri ubu rero by'umwihariko mu bice byegereye umupaka abaturage babayeho mu bwoba nk'uko bakomeje kubivuga. Nko ku musozi wa Bumba muri komine ya Bukinanyana, umwe mu baturage yagize ati dufite impungenge ku munsi kw'intambara ishobora kwiyongera bigatuma rero abasivile bava mu byabo batazi iyo bahungira nk'uko uyu nguyu yaje kugenda bitangaza. Mu gace ka Rukana kandi undi muturage we yavuze ko ubuyobozi bwa gisirikare bwashyizeho isantarengwa yo kwa rero abaturage bavuye mu nzira bamaze gutaha nk'uko yabigaragaje. Ati umuntu wese uvuye i Rugombo ajya mu gace kegeranye n'umupaka wa Ruhwa agomba kuba by'umwihariko yamaze gutaha mbere ya saa 12 z'umugoroba. Ati twebwe rero tubeshwaho nibigendanye n'ubudandaji ku masoko by'umwihariko yagezweho ya Rugombo, ariko twabujijwe kugenda nyuma iyo saha, nyamara niho dutungira imiryango yacu. Ibi ngibi bishobora gukomeza kutugiraho ingaruka. Abandi baturage batinya ko rero by'umwihariko abasirikare badafite ibibatunga cyangwa se imfungurwa zihagije bashobora kubahohotera. Abasivile rero bashobora guhohotera sivile kugira ngo babone ibiribwa. Bavuga ko hari imitwe yitwaje intwaro ikomeje gutera ubwoba aba baturage hano mu gihugu cy'u Burundi biganjemo abagaragara mu ishyamba rya Kibira, aho bavuga yuko aho banavuga ikinyarwanda, aho by'umwihariko bakorera muri aya mashyamba ya Bukinanyana, Mabaye ndetse na Kibira bakaba bamaze gusahura ibiribwa n'ibitungwa nk'uko amakuru atugera bivuga. Abaturage basaba ubuyobozi kwirinda rero ibikorwa byose byateza umwuka mubi hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda, kandi bagasaba ko ingamba zibabuze rero kugenda zavanwa kuko zibangamira ubwisanzure bwabo kandi zigakomeza kubashyira mu buzima bukakaye, ubuzima butari bwiza cyane. Mbashimire mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru. Mu kanya ndagaruka ku yandi makuru yamaze gutangazwa na Perezida Donald Trump n'abandi bategetsi hirya no hino mu isi kwirebana na Kongo.